ole tunhuna hian nulal radiki changte chanchin toy tiaron tarlan kan tumdona ani hi kan sha theu angin tunlai pathianina aman mai Warning Christ group member te zinga mi kha ani radigi hi na chi sang sangina tlak buaka be se na te ne yin phai lama ti ani enkola mero chu zia omlam pang apan theilo awangin Synod Hospital dur tlanga admit ani a ti chuana natna hi thloka khosik pulut ngei ti an shada wangin treatment an na chauta a amiro chu zia omlam pang apan theilo awangin nimin nili thole ni tlailama khanin ICU wa dalu ani tani radigitana pathian ma alo ding zong te pathian ma alo chong chai zong te kan shereng chewa min chong chai puina alom thu kan soiboka min lo chong chai puya radigitana bang lova pathian ma min kun pui turing kan sombok chewni ti chuan chanchin update hi kan shet hei mai lawa amero chuwani thak takin vo in lama keini kan turing kan kala gate lama kan du tlang theilo awangin apona kan dinga Bethel Revival Team Speaker Pu Jacob Rosanglan ti anon thleng chawla umaya ani chongtrai tura kalani wangin lu an phal saka ani hena changin chanchin update kan she theidona achunga po lom thu kan sei tak mewani ole tuna Pu Jacob Rosangliana radigi chanchin update asoi chu nongai thalok tiang kan she chawangin nolal radigi Warning Christ member Zoram dung le wangin zaya wang kan shetsu nat nakhuma serious takin ICU wa omekani a voinia khan trong try to ra min be se angin kan hospital ho tu ten ro man namin lo siam saka in kan ringot po har sa to tel nen pathian ka ma kala ICU thenga lu thei turin kong min lo bo se puya semeta na mi trangkai doctor rema Synod Hospital Director retired in min lo nga ka kongeng kim amin suaya alom thu te po hi kan sei tel du nge a te chon ro dikit san sin hi report ngai even le beng khon kan tam a ka sei main toy te kan in zom dan han sei musak ka do a rong bol na mun tina kan in zuya rong bol pui ang mai ni lavin thian ang le u anga en a har sanna a thu top thleng po a share le shilve chin te kan ni a tun chumadam lo in admit ani don po hian hospital at Longwal Frederick dam lo na kom line meron phone meron shetira ti chuan ke po admit don ni la hian dam doin lampanin ka tlan ve ngala kan deputy speaker hoin anon kal nge ani ti chuan voin ni a ka chung try la pui ber chu lalpa I mangai ana kan mamo cheni ti hini Lazar dam lo chung sang mar thi tu unawin an shetir chekhan nilila yom na ngai la oma I hun ruata chet I do wangin voina ero hi chuan kan au hun la chehian ron sela kavan du MTN chu ka chung try la pui berani than mual thlengin rin se kan do a mi thi poi kai tho thei ti hi kan shen saklia lawa lalpa arinin kan ring seni ti in rin nain ram kan hawani no pangte ni ma sero diki hi pathian tan million ani in kashia voitam tak dam lo chung try to ko kani to thina mi an hun to pre ta te an hun hunga te mal som na le thamon na tha to ko kani chang pom to ma se voina ruat diki chunga ka chung try reng thara window na sa kha kalatong ngai lawa rin nain ram kan hau mai ni kabia min sang lova room chunin min chona min chana chakle ti kashia ba se min sang turina taksa sakna a om lovani zanina hian I chong try puina amamo adin swale theina te pathian ta na aule theina te zai le theina zong song hi rin na kan chong try na ain nata engkim hi pathian kuta ain na takme to ani ti amma kamuin kapom danani chuwang chuan khongai takin lo tong try puize ulakadwa atan kan ti thei sang ber chu pathian au hi ani I chong try pui mot malangu chong try ve puratan kalong khonsak ani